سات اندازیارên Kurd baştirîn bajarê niştecîbûnê di cergê Hewlêrê de duruzt dikin. Bu yekemîn car li dofrên mayên endazeyî û zanistî bêkaranîna baştirîn maddeyên bînasazî û dahênan di endazeyê de ev proje tê avakirin. 1618 yekên niştecîbûnê cihê 2405 otomobîlan 10 tewarên bîstqatî 20,000 metrên dûca ji bo cihên bazirganî. Bolîvar di Meydîn Kurdistana Rûdawê da bibînin. Piştî herêma Kurdistanê û taybet bajarê Hewlêrê dê kertê bînasaziyê de pêşveçûnên baş bixwe dîtin, mehane planên avahiyên zêdetirî bîstqatî û tewarên bazirganî projeyên nîştecîbûnê tên avakirin. Ev proje lakjeriyê Bolîvar de dikeve cergiyê senterê Hewlêrê. Endazyarên Kurd evî projeyê mezin ku ji 1618 yekeyên nîştecîbûnê yên qebare cude 10 tewar 20,000 metrên dûca ji bo yekeyên bazirganî zêdebarî cihê rawestiyana 2405 otomobîlan duruzt dikin. بینرن رودا و بینرن برنامه میدین کردستان حسکرین برهمن خمالی صنعتکار و پیشسازن هجا افدما باش بیتن از دلیر تلیمه ده برنامه کا نو یا میدین کردستان جدا جی کارگاه و درست کرنا برهمن خمالی ایجار امه بحثا کرده که دم بکن اوجی یه بینا سازیه صد اندازیارن کرد هزار کارکرن کرد دناوا اوی پروژه بولیوار دا کارینه 1618 که نشتجیبون سر روبری 54,000 متر جدا دناوا جرگی باجار هولێرê دا دوف پیور و اندازه نو یا جیهانی تمام دمه دا به کارانینا باشترین کوالیتی دوباره بیناسازی دا بولیوار به شوازه که مدرن درست دکن گلمه بند وی برنامه دا امی نشانی هوا بدن که چوا اندازیارین کرد کارینه باشترین پروژه یه نشتجیبونت کردستانه دا درست بکن. سات اندازیارن کرد هموشیان نخوین اندازه‌ای دیگل داهنان نو دبوار اندازه‌ای تلارسازی و شهرستانی ده به سرپرشتی پاسپورن اندازه‌ای لتواه جهانه کارن اوی پروژه درست بکن. بر همین بیناسازیین کارگهن هر چار پرچین کردستانه دیگل بلندرین کرد به کارانینا مادین گرانبها یعنی براندن جهانی دناوا وی پروژه ده به کارانینه. دیدگاه ما بلندکردنا کوالیتی ژیانێ و خوشگوزەرانیە سەر بنەمای جینگە دوستی بەردەوامی دیجیتالکردن و پیشەیی بوون سەر بە ئەساسەی ئەم هەستاین پرۆژەیەکی وەکی بولڤار چێکن وەکی پێنگاوێک بەرەو نێودەوڵەتیکردن بلندکردنا ستانداردێت کوالیتیت پرۆژەیەک و ببینە نمونەیەک خەلکی دیژی وەکی مە بکەین ببینە نمونەیەک بۆ پیشەنگی بوون بۆ ڕێبەریکردن بەرەو کوالیتیکردن و باشترکردنا پرۆژێت مە
وکی مبادئ ما وکی کمپانیا فوربریج شفافیت اخلاقیات آسایش نتوایی از سر و اساسی هم هستن و توانایا کادر خمالی وکی بجن توانا سازی کپاسیتی بیلدینگ بشین تیمکا گنجت کادرت خمالی پیک بینین روشکارال بر ریوبر پروژه اندازیارت پروژه کبشین تشتکل مستوایت زورت بلند چپکن وکی پروژه بولوار خو پروژه که میکستیوزه کو پیک تیتن نشتجبون بازرگانی کافتریا و رستورانت و ادگل هندک تشتی دی کو بو خدمات بکار تیتن یکی نیشتجبونه دناوا اوی پروژه دا جه 7 جوران کو جه 15 قبارین جوده هاتین درست کرن. یکی نیشتجبونه جه 69 مترین دوجا دست پیده که هیا دیگه 905 مترین دوجا رو بر پروژه جی 54,000 مترین دوجا لی بره هفتهش صده جه پروژه وکریه. دیزاین تنها اوانیه که چند تاورک به فرمکی نوازه و دروز بکی بلکه ابید دیزاین پیداویستی کمالگا پر بکاتوا ابید دیزاین بیر لگنج و پیر و مندال بکاتوا او پیداویستیانه که هیانه لبرچاو بگیره که اما به تاویل لدیزاین لبیروکی دیزاینی سایت پلانی بولیوارد رنگ دراوتوا بیروکی دیزاینی بولیوارد اوه کس سایت پلانکی دابش کرده و بسر دو بجدا بشی سالتی و بشی خیزانی لبشی سالتی که لحی 108 شقه بجوک بکاتون نزدیکی 20,000 متر دوجا شوینی بازرگانی ماندانه که ابیت شوینی برانده گورکانی جهان و نافخوی و هر وها ملوانگی تا که پروژه نه لهرمی کردستان و عراق که ملوانگی کی کرام لسر بینه که دروست کرده و به برزی 68 متر با همو او کسانه که حزیان لرفاهیته و شوینی خیزانیش که لحی 110 شقه گوره پیکدن پارکی که 10,000 متر دوجایی مان لسنتری تاورکان دانه که مالتی فنکشناله همو پیداویستی که تیده بشوینی بدانگه و شوینی یاری مندالانه بشوینی پیاده روی و را کردنه بشوینی لایف میوزیک و شوینی کاد بسر بردنی بسالا چوانه حتی شوینی آجلی خومالیش دروست کرده و وکو سگو پشیله سی هزار تونن چیمنتو خومالی 200,000 تونن شیشن آسنین کارگهن کردی 220,000 مترین سجا یعنی کنکریتی 90,000 مترین دوجا یعنی پورسلینی دیگل 140,000 مترین دوجا یعنی پورسلینی جبو رو پشکرنا تاورن پروژه به کار آنینه. کوالیتی کنترل پروژه بولیواردا زور بجدی ورگیرا و هم او کرسته بنا سازیانی که پروژه بولیواردا بکاردید با فلتری کوالیتی کنترل و پشکنین و تست تحقیقیان بو دکریت پیش بکارهینانیان و دوای بکارهینانیان به همان شیو پشکنینی بو دکریت بو دلنیابون لکوالیتی و لبکارهینانی موادکان ده بو نمونه لپروژه بولیواردا بنزیکی 3000 تستی شیش کرا و بو دلنیابون لکوالیتی کیو ولا كونكريتا كجدا بهمان شوا 1000 تيستي تحقيقي كرا وبود النيابون لا كواليتي كونكريتا كذا دو ماهی که سال 2019 مبدست پروسا پلاندانان و دیزاین کردن پروژه بولوار کرد تقریبا سالک خواهان یعنی 12 ماه بو پروسا پلاندانان و دیزاین کردن حتی ولی هات که حاضر بی بو چکرنه مانگا 11 2020 مدست بناغه چکرنا بولوار کرد
بینرین میدین کردستان ام بحثا سیستم سارکرنی و گرمی بکن ده نوا تور انکو پروژه بولیوار ده ده نوا پروژه بولیوار ده سیستم سارکرنی و گرم کرنا مرکزی اوان بکار آنینه جبو چه بکار آنینه امینها بحثا نمونه کی بکن کاسه کنه که چند الیکتریکی سیف دیگه انکو دو پارزه ده نوا اوی پروژه ده بو نمونه توره که اوهای 75 متری بلندایوی کج 20 نهومان انکوش 20 قاطان پیکاتیه سرجم اپارتمنت دناوا توره کی بتنه ده بو نمونه بحثا اوی توره هنه بکن جساد و 4 اپارتمنت انکو شقا پیکته باشه اگر ام بحثا سیستم سپلیتن نورمال بکن اوین مهمی ادناوا خانی و ناوا اپارتمنتن خود دیتنه ام بحثا بکن دبا ادناوا 20 نهمان داشت 104 اپارتمنتا دبا چند سپلیت دا کار آنیبان دبا 520 سپلیت دا کار آنیبان باشه سرجم 520 سپلیتا دبتنه دی یک تورده اگر 401 بحفرا کار بکن یان سار کن یان جی گرم کن پیویست یا واب 3200 امپیره هیا کار بکن بله سیستم نو او نوا اوان اپارتمنتا دا یه بولیوار دا هاتین کار آنیان چونکو سیستم مرکزیه 300 شوی کاره به سیف که انکوش 3200 امپیرن کاره به تین خاردگه اینه 2240 امپیران اگر همو اپارتمنت فول گرم یانجی فول سار بینه کرن جبلی ویه که اوه داتای بدانه لایه ام بین بحثا داتایی که دنشی بکن دناوا اپارتمنت دادا پیویست یوان با آوا گرمه انکو بویلرانه باشه اگر بویلر نورمال بین دانان دوان 104 اپارتمنت دا پیویست یوان 1418 امپیرانه بله بولیوار دا اوهجی سیف کریش با حکومتش عالی الکتریکی و همون سیستم LPG و گاز کار آنینه پیویستی هم ویژینینه آنکو سرجمه همون امپیرن کاره به او انتهاتینه سیف کرن و پاراستن دی یک تورده مگو 1000 الوی عالی و 1418 الوی عالی آنکو 2418 امپیر و وگرانج با حکومت هرما کردستان باشه مهندس کابو من بحث بکه مادم ریجه که هنده یا مازن یا کاربه یا الکتریکی دیتا پاراستن نوا پروژه ودا بو چی پروژه دی وی که انجام نادن؟ خب دليل هذا موضوع زوريتا بوري موضوع بروجي ما مصرفه لي شوي نزيكي 10 مليون دولار يولي شوي بس السيستم سوركني هاوسوزي 10 مليون دولار 10 مليون دولار بلي باش همي بروجي بلي باش اگر سبليت بون هكا هودو سبليت بون ربعو بي بوري دوتشي نزيكي 2 مليون ونيفا نزيكي 2 مليون هكا بلي هكا مشروعك قالك ضخم بو مصرفه كله ليكر بو نوع حكي بوش انو بو سبليتو سيستم اعتيادي زيدا 3 مليون ونيفا دوتشي باش يونت وان سبليت دوتشنا كيف بيدامي او جي دول بول كونو بين اون جهكي سر حسابه مساحات الشقي باش دولي كوجن لويري دوني هبونو سيستم بجين صار كرنو جرم كرنو مركزي يونت جينامينن بلد كونن وان بل يول بيجي تشيتر هواي جرم اون يصور نو هتف نوف مشروعي ده هو يجي صار بالي باشا اف وكو سيستم صار كرني وجرم كرني بجشتي كارب چند اواوات خود همي كومبليت بيجي ديب سيستم ما تشكري تقريبا نزيكي 10 ميجا وات 10 ميجا وات بله باشا اگر بويلر و سبليت و افتش دي هبان يعني سيستم نورمال مدانه نورمال داشته چند ميجا وات وات كيم ترين 16 ميجا وات بيتلو يعني 6 ميجا وات كارب بس البروجي وهاتينا باراستم لو يكيني بالي ئەمە لە سەرای دروستکردنی پرۆژەی بۆلیڤار ئامان زمان هەبوو ئامان زمانەوە بوو کە بە گۆڕانکاریەکی تەواو جیاواز لە دروستکردنی بیناسازیدا بەردەستە بکەین بە کوالتێکی بەرز لە هەموو بڕگەی کارەکاندا ئەمەش بە خۆشحاڵیەوە بە کادری خۆماڵی بە توانە و شارەزا
لە گشت بەشە جیاوەکانی ئەندازیاریدا کە نزیکەی لە 100 ئەندازیاری خۆماڵی کورد و گەنجیش بەشداری لەم پرۆژەیە کردووە کە نزیکەی لە 1000 کەس لەم پرۆژەیە کاری کردو کە لە 170 کوردن ئەمەش خۆی لە خۆیدا دەستکەوتێکە بۆ پرۆژەکەی ئێمەدا و لە هەمان کاتیشدا ئەمە لە 2 ساڵ و نیوی ڕابردوودا نزیکەی 7 میلیۆن سەعات کاژێر کارمان کردووە کە 186 پرۆژەکەمان پێکایە و ئینشاڵڵا لە 6 مانگی داهاتوو پرۆژەکە 100 خلاص دەبی و پێویستمان بە ملیۆنێک کاژمێر کردێ بۆی کە پرۆژەکە کۆتایی پێبێتن. روزانه بشه اندازه تلارسازی اوی پروژه که توا اندازیاران گنجن کردستان نه سیستم و برنامه پیشکتی دوباره تلارسازی و دیکوریشن و آواکرنا تاوران دا بکارتینن. اف اندازیارن کرد کارینه انجام باش دوی بواری دا به دست بخن. هر وها پروژه بولیوارد کرنا نمونه که سرکفتی اندازهی لتوای کردستان و عراق تایبت جی جبو کرت بیناسازیه. دورین ما بیناکان من بستانداردی اندازیاری و 170 پروژه که من کراوه و تا که پروژه نه که بینی هر دو تاورک نزدیک 8000 متر دوجا به کسکاتی دامان پوشیوه با اوه جینگه کی سوسترو سوستینترو آرامترو تندرست بو خلق خوما فراهم بکن و هر وها لروی ترافیکی شوه لری شریکه کی نیو دولتیه و ترافیکی بولیوارد شیک راوته و ان هل سنگین دراوه شقامه کی خدمی من لزمنی پروژه بولیوارد که لای روشالات و دروست کردوه با اوی لوپی که زیاتر به اتومبیلکان بداتو کارفلو اتومبیلکان بو چونه ناو بولیوارد و در چونیان بو شقامی گلان آسانتر بکره. جبرکو همور ما که اندازه‌ای دنوا پروژه ده حاتیه جیبجی کرن استاف سیفتیه آنکو پاراستنا کارکران همو کرستین پاراستنا وان دا بین کرنه جبربه اکی تو رویدانه که نخواستی دنوا پروژه بولیوارده هیا نها نهاتیه تومار کرن. ئێمە وەکو ئەندازیارانی سەلامەتی لە پرۆژەی بۆلیڤارد عادەتمان 21 ئەندازیاری سەلامەتیە ڕۆژانە کاری ئێمە کەمکردنەوە یاخود نێشتنی ئەو ڕیسک و مەترسیانەیە کە کرێکار لە کاتی کارکردنیدا ڕوبەڕووی دەبێتەوە. بۆ ئەمە بەستەش ئێمە لە پرۆژەکەماندا بە جێرەی ستانداردە جیهانیەکان کار دەکەین و هەروەها ئەو کەلوپەل و پێداویستیانەی کە بۆ سەلامەتی کرێکار دابین کراوە هەمووی بە جێرەی ستانداردە جیهانیەکان دابین کراوە. تاوەکو ئێستاکە مەسەلەن بۆ نمونە یەکێک لە کارە هەرە ترسناکەکانی پرۆژەکەمان کارکردنە لە بەرزاییدا تاوەکو ئێستادا دوو کرێکارمان لە بەرزاییدا کەوتونەتە خوارەوە بەڵام پشتێنەی سەلامەتیان لەبەڵ بووە و لەبەر بووە بەهۆی پشتێنەی سەلامەتیەوە نەکەوتونەتە خوارەوە بە هەوا دەمانێتەوە زۆر سەلامەتش بنەوە و بەردەوامش بوونەوە لە کارەکانی خۆیاندا. کاغاری بوم بحث بکن چند قۆناغا دەهین ڕۆپۆش دکەن لە سەرەتادا کە دەست بە تەزبیتکردنی فریمی پەنجەرەکان دەکرێت بەێ پاشان دەوروبەری پەنجەرەکان ڕووپۆش دەکرێت بە موادی ماستیک فرێم بکەم بە فرێم تەزبیتی دەکەین و پاشان ئەو ئەلمونیۆمێکە هەیە لەگەری ڕەبت دەکەین بۆ دکەن لۆ ئەوەی فەراغاتەکان هەموو پڕ بکرێتەوە بە تەواوی پاشان موادی ماستیک لە دەوروبەری فرێمەکەی دەدرێت کە دژی عەشەراتە بۆ هەم بە لاستیکیش دەمێنێتەوە باشە دوای ئەوە بە موادی EPDM
کە موادی عزل و وۆتەرپروفە کە دەتوانی بەرگەی بگریتن ڕووپۆش دەکرێت و پاشان پەنجەرەکان ڕەبت دەکرێتن باش ئەوە کە لە پەنجەرەکان ڕەبت کرا هەمووی عزلی سەوت و ئاو ڕتوبەت و هەمووی ینی دەکات بۆ دەنگیژی بەڵێ باشە دوای ئەوە لە دێنە واجیها دوای ئەوەی کە کاری بلۆک تەواو دەبێتن تەواو لە سەرەتادا لە بغمان کردووە تەواو لە بغ کراوە ئەمەش بە هەمان شێوە لە بۆ کاری عزدا باش پاشان تەبقەکمان هەیە ڕۆگۆل لەسەر لە بغەکەی دەدرێت ئەو چە ئەویش بە هەمان شێوە عزلە تەواو عزلی گەرمیە تەواو ماوادێکە کە بەرگەی ئەوە دەکات ئەگەر یازیفەکەم تەماشای بکەین تەواو ماوادێکە کە توانای ئەوەی هەیە گەرمی هەڵدەمژێت بێ ئەوەی پێیدا تێپەڕ بێتن لەبەر ئەو ڕیشاری کریستالیانەی کە تێیدا هەیە ئەستوریەکەشی 5 سانتیمە دوای ئەوە بە ماوادێکی کە تایڤیک ڕووپۆش دەکرێتن ئەوەیان عزلی ئاوە بەڵێ ئەوەیان ماوادی لاستیقیە بەڵێ ئەوە هەمووی ڕووپۆش کرایە ئەوەیان سلیکۆنە لێ دەدرێت ئەو سلیکۆنێکە لێ دەدرێتن لە بۆ ڕەبتکردنی EPDM-ەکەی بە فرێمەکەەوە پاشەوە کە تەبقەی ئاخری تایڤیک لێ دەدرێتن ئەو دوو ماوادە یەک سیفاتی زۆر باشی هەیە کە یەکێک لە سیفاتانی ئەوەیە هەردووچیان دژە ئاگرن بڵێ یعنی ئەگەر هاتو ئاگرێک لە شوێنێک ڕوو دەداتن تەنها لەو شوێنە ئاگرەکە بەردەوام دەبیت و ڕاستە خۆ دەکوژێتەوە ئەوەی دووەمیان بە هیچ زۆرێک ئاگر ناگری هەردووچیان لە تایپ ئەیە پروژه ما لآلی ارتجه و یانیش بوملرزه و مجبوره که عملیات دانا چند کادرت لهاتو شارزا پشتی که مدرسه کری بوم درکب که دهوک و سلیمانی درجه زیده تره راست هفلر سر خطا بوملرزه نیا بله مل سر هفتونی پلا رختر مبینای خوی دیزاین کری که برگاه هفتونی بگریتن هر چنده هفلر سر به خط دانه هیانها اندازیارین کرد 7 میلیون دمجمێرن کارکردنê not ji sedî ji projeyê Bolîvardê bi dawî anîne û biryare jî li dawiya îsaliya 2023 ev proje bi dawî bê. Herwiha wê projeyê Bolîvard bibe yek ji projeyên numûneyên endazeyî li Kurdistanê ku bi destên endazyarên Kurd hat be drûstkirin.